Ilocano Love Drama Stories. Ay napo, imburantis mo magtintineda sa ramakan. Apay! Kanan ayat ti tao deta? Ah. Baboy kaya, wano aso apakanam ti kasta? Kat, anyang ruti sa pulam, bak nang kaya. Buisit kakit niya bakit? Anya? Oh, nya, nagalasin ti kasta pa nagsasaong kanyak na inam. Siyak ti mang pakpakan kan ka, siyak ti inam, siyak ti nang padakkel kan ka, ita. Di nakpay respetuan? Sumartin ka man! Di ka agbain nga agraraman taagin inakalaan! Anya? Ya! Ha? Ay ko. Lablabos kan. Abi nagtumpa ka ha? Apay, napaiswan ka itim bagak? Sumardag ka na. Saan ka pinadakkel tak nabastusin naklaan? Uray baliktadam tilubong. Saan na malibak asyak tinang tagibi nang padakkelgad ka? Ado arikat ko kan ka. Agyaman ka ta saan nakadaka sa tao. Isa pinadakkel ka. Jak kinid daw ti panang patakkel mo kanyak. Tapno tumpain naklaan. JR! Hoy! Asan sarit? JR! Agsubli ka! Oh, ay dyan. Ay, Diyos ko. Payakas to'y tinagpanagan ti amin. Oh. Amo ti amin no kasano ti kapatid ni JR kanyak. Impos takti biyag ko para kan kuan Anyat nagkuranga kiti anak ko. Tapno pa sakit anak akastoy. Dahito ka diti supapak ti amin, Diyos ko. Sino mo tama dito bigbigat ng malatyo? Mabitlaang, umayan! Naimbag nga oras mo, Donna. Kastama, Trico. Anya ti, may paikukan ka. Nangidawasak lang iti si Dainyo kan JR. Nasapak namin na nagapo Jayli. So ngayon lakamang kayo matan. Ah? Kinumplito pa yun para iti kusina yo kan abastoy asida naging ganyo baga. Ni, kunang asidaan laang tiin daw as mo. Nagadumutin day tabit-bit mo. Basit lang na ito eh. Ay, nariko. Saan matanas ka? Naramay dam ti kastoy. Kababayin pa'y kidin kan ka. Saan na kami napampanunutan iti anak ko? Pakaragsakak timang tulong kada kayo. Sapay ko ma. Tadi mo pagkadkidan ti sang kabasita may tultulong ko kada kayo. Ay, mababainak ngaminan. Nagadun din na itulong mo kada kami iti anak ko. Tunggal ka sa pulanak. Sikat ya sa sitgak. Diyak kaya ta panunutam, aman ang gundawayak. Iti ka ano man. Jack pulos pinanunod na ita. Amumot no kasano ti kinapatid mo kanya. Agin hindi kayo kailangan kat kasapulan at talaga tim ay itad na. JR! Oh, saan kat din? Ay, tatari ko. Iba tayo amin ng dagita ay macho. Kasapulan mi dagita. JR! Agadong arte. Wala na marudin makan na. Ay na, pasensya ka lang kuman iti panagsasaot anak ko Rico. Sigo din nga mo ti ugali ni JR. Isungawan rumbang ngikidawa mi ti dispensar. Maawatak na. Nasa apa kay may dito balay baw. Tabumulod dakla ko mo iti 5 pisos mao tanay agoy uyot ni tatag baw. Ngam di kamot na danaw. Nasapak namin na rin mo di tayo nanang. Ay, kasla mo kuno sa dino tinapanam. Ako nanang. Ay sus anak ko. Nabayagan anagsina kayo iti asawam. Nasurukan asa nga pulo atawan. Kanawan mo't anak yo. Nanang. Damot pundar mo. Ay, hapo anak ko aya. Asino ngay, tikatin na ko na inay mo tung palbiag. Nagkasar kami kan Susan, nanang. Ambo, ngam simurot mo titi sa bali alalaki. Katsipod idin saan na nagpakpakita pa'y. Nanang. Saan mo nga mo, no? Si Bibiag pa'y day jay, uno saan ay. Saan ko nga mo, nanang? Mariribo ka nak. Kan may sa, aging ka ita. Di mo pa'y mula na pagtinag ni Donna. Ay kasano da ita? Ay ko. Da kami ti madanagan kang tatangbaw. Lakay kan bakit kami. Saan ni man laka di makita mo it, no? Ada apo kumegan ka. Kwa, saan ko mata mabalin na pilitan ni Donna, nanang? Iti day ta nga edad mo, ada kuman mga awag kan kay ti dade, wano papang.
Tadi kay mo't nadan iti anak iti day di asawam. No nang asawa ka kumamanan, di ada kumamantay anak yaw. Ka, ni doon na lang ti nagpitikan ti pusok na nang. Amuy mo ti pagkasaritaan ti biyag mi kan susan. Awon, ambo. Tapinikot na ka iti day di asuk. Day di ko nakano na tayag. Saan napilitan ka nang ikalay sa kun ko anak. Ni doon na ti damo nga ayat ko na nang. Damo magayam, gabapay. Di kay man lang karelasyon mal. Ka... Imbagak matiriknak king kuana kadagituhin. Kan may sasigod mat. So ngay tatanaway ako na. Kahit kung ituloy ti mangipatag kan mangayat king kuana. Ay, jaka mo kan ka. Ngaman niya nga rod, biyag mo day ta. Ipasnak mo nga arman Ay, apo. Amok, matkit di nga orean niya pa iti bagbagak. Dinakmat ladang benggad. Sakit, adamot basbastos di anak ni Donna Agaso, nasabat ko tinaminsan. Kumusta kan barok ko na naglibikit day. Nanang. Ay, limbalak yan nagliblibik. Nga bala, no, ayos lang kan ka, akas di tagbalin na suman mo. Adda kan ka day tarikaw. Kwa ngamin nanang, Ngala, mangtut ka kiti ni Jebol-buludo kalimagasaw. Tanay, kalkalan ni tatang mo, kasi may. Anak, amok, sakit tinaka mo kanyak. Gapo iti panang tungpakkan ka, hindi kalman. Naramid kumit day jay, gapo takayat ko nga ilintag timadi, nga ugalim. Kilo ti aramid ko. Ket sika tinalintag saan ka di. Anak, ibang kamano niya't nagkurangakan ka? Apay akasta ka. Anya lang unay ati basol ko nga ikarkarok. Takas ti aramidem kanyak. Ibang kaman, tap na ilintag ko anak ko. Sa anak man a perpekto nga inangam aramidag mati amin para kan ka ti amok. Drama. Sa anak nagdram-drama, JR. Pudno amin nga ibagpagak. Kabalak tiyag sakripisyo para kan ka. Uray pa'y kaipapanan nga sakripisyo ti bukod ko apagragsakan. Nukas nga rod. Sung batam tinabayagan na salasarod sudak ken ka. Asino dagiti pudno adadakkel ko. Aha? Makitam. Saan ka makasumbat? Ngamin, managing bubukod ka. Diyak lang ko man nagdamdamag. Tamok mo't lang di naksumbatan. JR! Mabitlaan! Ibatanak. JR, anak. Sanak nga anak. Sanak nga anak. Tampon naklaan. Siguro, kinidnap nak idi. Ket inyadayo nak kadagiti pudpudno adadakkel ko. Takayat nak atagi ko en. Sana po doon ta. Napatid ka kanyak, JR. Isa asa na masapul ang maamuham ti pudo. Diyak kayat, anakarkaro ang mariribok ti biyag mo. Basta ti amok, ipatpatag ka unay. Magim lang tinapatagkan ka. Iso na say-sayat lang, nudya ako nagpakpakita kung kahit ka ano man. JR, di nakpanawan anak ko. JR! Doon na. Lukatam ko ba na ito eh. Pahingat. Itay pa yung nagtuk-tuk-tukak. Hindi na ba't lang lukatan tari daw. Kanya ka tanti mapaspasamak yung kuwana dito nag. Saan ba't na nakakandado di tirwar? So sigurado. Nagtataw dito nag. Doon na. Lukatam ko ba na ito eh. Ay, araw. Nay. Awan sa tita udita, saan ko matanakit kita ni Donna? Kasta ka di tata? Saan ko lang amo amangan no agurigur matkit day, wanuan niya. Ti anak na ni JR. Ay, saan ko matanakit kita no simang putain? Kaslamat agbinbinog kau da idikan man. Aya? Ang damat nga main barbarong bado dya anak na. Gilamaas siya na ni tinana. Ay, huwag nga rod. Sige man tata. Padasig man yung tagtuktok. Mala. Barang adda ni Donna di taunag. Agyaman naktal yung katamad lang tiri daw. Payakas na tilangam.
Apay alimlimtag dagiti matam. Awan anyaman na daytoy. Kahit ko tiyang may sari ko. Iso ano mabalin, panawan na ko ma. Amok nga taparikot mo. Isuasa na mabalin na panawang kalatan. Ibagam kanyak no niya ti mapaspasamak. Parikot ko lang daytoy. Diyak kaya ta mairaman ti uray asino. Iso pa nga asin, pumanaw kan. Diyak mat lang makaid na no pumanawag akas na itsuram. Amumat nga ating kao na yunay. Nakasaganak lata tumulong king kahit anyaman apakarikutam. Rico, Ni ka di man ng JR, ti makagapo. Isu alimlim dagdag iti matam. Kahit mo takasaritak ti anak mo. saan? Sana na masapol. Agyaman naklangan. Diyak kaya't nga damanin masao kanyak ti anak ko. Talaga ka di adinak pa ilang mapakawan aging gaita. Nabayagan na nagsina kami kan Susan. Kas pagamumat, simurot iti sa bali a lalaki. Rico, Aging kakadiita kat san mo pa ilang apat dyan, apinikot naklang ni Susan. napalabas ang day chay. Wan, ngam naunday man apanawan din napalabas. Sana nagbalit manakit ko king ka. Rico, Pasublin ta kumadag iti nagupad ngayon ahit ta. Gaputa kahit katulungan ita nyaman na kanito akasakpulam ti kabinadang. Agur oraking ka doon na. Kas may isang ama ni JR. diyak kaya't amang namnama ka, iti awan. Napatay ka kanyak. Ngam kayat ko ngay pamaysa ti amin iti anak ko. Tama ni po dimtang ni Jerry ti piyak ko. Isulangan ti nagtayikan ti lubong ko. Kat no maumakan. Apay di kagayat iti sabali. No kahit ko ti sumapol iti sa bali, hindi pa ila kuma. Ngam sikat ti nakaitalimang iti posok doon na. Umanugot ka kuman. Saan na mabalin? Uray nagsina kayon ken Susan, asawang pailaan, iti imatang ti tao ken Diyos. Doon na. Adamat basol ko. Tay manugot ak iti nagpaikot kan ka. Biktima talang ti sana nasaya tapas pasamak. Ngam san pa'y analadaw ti amin. Babalin tamanin abaliwan abuklen dagiti arapap. Hello, Nelia. Nakasaritak. Ngaming kanto ko mapasyaran ti kayim mo, kaasimat. Gapoy ti anak na. Nasaysayat no kasarita ma mismo. Tap na ison ti mangibagaking ka. Oh, sige. Agyaman na kiti awag mo. Uwan man. Dawa asam labas sitin ti kayim mo. Sige. Bye. No apay adi malipatan ni Donna tinapasamak. Ipilit na latangin ang lilaw ko. Sana mamati a pinikot nak ni Susana. Nakurang lang basit a 20 atawan tinapalabas. Dakkel ni JR abunga ti panakailawan mi. Sakbay kayong kapilitan ti kasarmi kan Susana. No apay jak na ilaban iti tayo na at may kanto na. Nabilag ti ama ni Susana. Kat saan ko akaya ta may ramraman ti pamilya na pagkaramiran ta iti dakas. Anya launay aya ti pakarilibo ka anak ko. Dagiti aginado na kan JR na lang. Apay. Siguro panawanan tap numaman yung matinabayagan na palimad. Ni, palimod nga niya. Di may papan kan JR. Anya dayta. Siyak ti amana na. Anya. Kasano na pasamak ti kastakot. Imbaga na alinoko ti lalaki anam abona idi pimanaw di ti lugar tayo. Kalpasan na di pa nagsinayaw apinikot na ka ni Susan. San apod no day tananang. Sakbay ting kapilitan na kasarmi kan Susan. Adala pasama kada kami kindona. Kat ni JR ti bunga. Anya. Wala nang. Ginura na kidi ni Donna. Gapu tapat yan na launay nginalilaw ko. At ilang tayaw na ti inalmanak. Matlagayam.
Nabayagan na nagpukaw ni Susan. Ulpod no, nagkasar kayo. Lumarig na, nawaswasan da ijay. Ngam iti imatang dita ko yung Diyos nanang. Agasawa kami pailaan. Kat day tati sana pangayatan ni Dona kagtin na kami. Anya nga ron itati plano. Ituloy ko idatulungan nanang. Alakit si Kalata. Urayan niya't ibagbagak no saan mo akayat. Awan maramidak. Adakin ka amang itag. San kay madanagan nanang? Patsik amalunag tumot lang tirik na dito na. Kat awatan namat lang ti Jacking kwa na. Asilpan mi tinagupad akalman. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunaklakit din no niya ti mapaspasamak kan ka. Nagdandanan ka nagmalmalang. Nang runak at di ka simrak iti trabaho. Pasensya ka na kumanelia. Saan ka nakatulong kan ka? Okay laeng. Awan anyaman na. Anya ngamin tinapasama. Oray na niya teraramidak. Kagura naklata ni JR. Panagrik na kat nagdakasak na ina. Ammom asaan apod no dayta. Ammok tinaglablabasam. Iso mabalin ka di? Di kagsaw iti kasta. Kasano na panahon na kamay mambinsan ti anak ko. Anya lang ti pagbampanagan ti biyak ko. Dona. Diyak ka ba ilan Nelia? Amok ngamin adyak may paay iti anak ko. Tikid-kidawan na. Kahit na amamuhan no asino ti pudpud no atadakkel na. Panak adyak amo no kasano asong batak. Bastos kit di ti anak mo. Ay huston. Diyak kahit adang ganday tangay bagpagam. Talaga mo. Bastos. Di na pampanunutan ti kinasaya at mo kankwana. Ti kinaimbag mo nga ina kankwana. Anya pa lang ti sapulan na kat nagsaya at kamat nga ina. Anya ka di ti aramidat Nelia. Ay, may salang ti solusyon dayta. Anya ti kahit mo asawan. Ibagamon ti pudno maipapaniti kinatao ni JR. Anya? Amumot adyak ka ba ulan nga ramidan dayta. Ang mga nod-adan akaguranak. Kat agnanayonan apanawan kan adaywanak. Anya nga ron ti kayat mo? Bye-bye am, apag panunutan na ka iti saan anasayaat? Ay, sana mabalin ti kasta. Ibagamon ani Rico ti amana. Rico anak, papaayaban na ka ni Manong Muamerto. Apay ka nun nanang? Adan sayab abulakan ka. Ha? Adda ka trabahuan ni ipag mo Merli, nakadwa nasib mong pagd. Napintas ka no balasang dayjay. Iso napanunot na ayam amukan ka. Barang na makaasawa ka matal. Ay, ni Manong nga talaga. Kat day talang ti mayo ba kanya? Kasi nga malatiw kayo? Kayat na nga rod ayam amukan ka jay balasang. Sigurado ka no ang magustuhan dayjay tanapintas. Napudaw, natayag kan siksi. Ha? Sana aday ta. At dapay adal na. Agbagay kayo launay. Nanang? Ay, oh my God. Ang mga no pumanawang dayay, no? Kapoy-kapoy ka. Sirpatan matin. Bakit no sirpatan ti sa balay? Ay, imbagak maten. No mga asawa akmanin. May salang di kahit kong asawahan. Ay, ni do naman na, ni bagbagam. Kasta ka de. Ay, unay ka matin. At panunot ka man, Rico. Say-sayangam lang ta kinatara kay gapot ka uuray mo iti dayjay adlaw na. Awan mauray mo kan kuanaan. Ano kaya't nakakuma, idi pa'y laeng Idi pa'y lakuma na kisinugyan kan ka. Amo na mo tinapasamak ka na kayo kan Susan. Awan anyaman na, nanang. Naragsaka ko na. Basta nawaya ako masidag kan tumulong ken kuana. Isuda nga gina. Diyak amukan ka. Nawun ko na mga apukok ni JR. Amo na nga rod. Awan tupay day dayal na no kasaritak. Awan sursuro na.
Nelia, tulungan na kumamang sapol ka ni JR. Manong aldawan asa na si Mangpet. Anya? Matanangan ako na yan. Ang mga nanyaman din na pasamak na. Anya kakati, saan man ngamin atila pampanunutam? Inawagam ka din dagiti gagayam na. Wan, gamsaan da nga mo ti ayan na. Ay, unay lakit linday dyan nga ubing. Nagnapanan na nga tan. Amok akagora na ti anak ko. Sigurado akayat nakapapasan. Nukas tamot laeng, baybay amon. Anya? Talagamot? Baybay amon Total. Kaslawan mat lang ti sirsirbim kan kwa na. Bayam ngagnakam. Amumat, asaan ang mabalin abay-bayak. Sa bali ti panagpampanunot ni JR. Kasanunot ti bawgi na ti pagipapasan na. Hala nga rod. Padasam pa yung awagan dagiti daduma agagayam na. Siyak ti umawag kini JR. Barang nusumbatan na. Rico, busy ka kade? Saan mat, apay? Agpatulong kami man kan ka. Oh, anya na yan? Ni JR, manungal daw asan asim mangpet. Anya? San ama kontak ni Donna? Ang ulitak ti mang kontak kan kwa na. San na asong-songbatan ti awag ko itay? Kasta ka di? Please, madandanagan launa yan ni Donna. Sana makaturturog kan makapangpangan. Ang mga nagsakit-kit di. Sige, patasak di ba pa nagsalutsog ka na kita maamo ka gagayam na? Ay, sige man, Rico. Hala, kastapay nga, Rod. Bye. Papanamanan. Kwa, imawag kanyak din nilya, nanang. Anya mo timbaga da agayam ni Donna. Mapugpukaw ka no, ti anak ko. Anya? Tulong nga kita ngagbiro. Ay, pang sa pulag kumangay. Ay sus, sa bali man na parikot na itaan. Saan ko akay ta may sagmak ni JR? Ken, sana mabalin na baybay aklatan. Isu kasi tinakunak. Ure anyat ibagbagami no saan kamatla adumdungag. Awan anyaman na ken ka. Ala, awan sirbi na nga ron. Makamuka. Napatiglaon ay kanyak na kita agina, nanang. Ngam napatig ka kadimot ka nakwada. Alaman. Awanan niya man na nukastaman. Di napatig kat matultulungak ida kunakmanin. Nang rulay ti anak ni Donna kunakmanen. Nagbastos nga ubeng. Numakisarita man, awan as-asin na. Awan daydayaw na. Nalawag timbaga jay anak mo. Saan mon asapulen ta mga sawa ka nun? Nagubing pa lang ni JR. Saan ang mabalin ang mga sawan? Sa pulag, katyawid ko di anak ko. Anya ka ka dito na? Impakitan ti anak mo. Nga ura niya pa'y ti aramidam. Di na kan pagan ano nga inana. Isabay pa'y amtag nagam. Imposible nga awan to Apolos ti pakasapulan na kan ka. Sigurado nga umasidag to day jay. Uray kita Nupod no ti imbaga na Tamangan matkit din no kas jay laang ti imbaga na. Tapnusan mo na sa pulan pa'y. Ngamjak mo't mabalin abay-bayan latan di anak ko nilya. Saan ka nagkurang iti anak mo? Talaga kit lingawan utang na anay pag-anakam. Iswaday jay. Pimanaw akas lawan anyaman na. Baybayan pa lang. Parang agnakam. Nelia, anyaman ter aramidin na pa ng pasakit kanyak. Maibturak. Kaputa na patag ti anak ko. Donna, nung atay ka mo niti may kaduagon taway ni Rico. Kat silpan yun, tinagupad akalman nyo. Saan nga ta nasaysaya at tikas na? Tapnada kadum amang binor iti madi nga ugali ti anak nyo. Nelia, Awatem ko man tinapasama. Kan nagkarkarimat. Adi na nagayatan at talaga tinapasamak idi kadakwada kan Susan. Kas makita mat. Pimanaw ti asawa na. Kat simurot iti sa bali alalaki. Di pa'y amo ni Rico no si bibiyag pa'y wano na tayon. uwan. Ngam agasaw da pa'y laeng. Diyak kaya't tagbalin akirida laeng, Nelia. Kahit kaalinglingayan, gapo iti papanaw ni JR. Amo ka na laos tila dingit mo ita. Iso ano mait ka? Agpasirta.
Tapno may liwliwag mo ti sakit tinakam mo. Kas kinid daw ni Nelia. Sinapol kumot ka dagiti amok agagayim na. Ngam san na kanumot nga mo ti ayan na. San ka ngagdanag? Awan mo't nga tatida ka sa napasamak ng kuwana. Tanod da. Naipadamag ko man. Adamot kit di kalintikam. Iso asan mo unay pagdantanagan. Kani kari. Ituloy ko timang birok ng kuwana. Kinapudno na. Jak amuno niya't aramidag. Masaksakit anak ko unay. Kaput imparik na ti anak ko ti kinaawan patag ko kan kuana. Nga oray pagdarik matlaan. Rico. Ala, sapay la kumataman lugod kang nagpasyarta. Awan sa balay apanggap ko. No di mang linglingay king ka. Kasta ti kinapatig mo kanya. Nalidayak na magitkitak ang naliday ka. Masakit anak mo, magitkitak ang masaksaktan ka. Iso ang naragsak akon. No, masirayak kinaragsak iti ropam. Agyamanak no kasta. No kasta, patgamon ti bagbagaking ka. Nang ronay ti panagdinata. Oh. Ituloy ta tinapotad akalmanta. Anya? Kanipudnutan ken JR ti amin. Kasanon, nod adaguraan na, tadyak imbaga adagos ken kuana. Nga oray si ka, kat guraan na. Di nakpagdanakan. Tinapatag kat agdinatan. Ken duwata ang mangilintag ken kuana. Anya pilang tiar aramidam. Agpilas kan Ururayan na kami Rico. Ado pa'y tiaramidag dito'y balay. Ang mga nukilat at sumangpat ni JR. Kakaiso na nagsarak iti pwesto ta Domingo ita. Nagkaputa matan iti simbaan. Iso asumurot kakit din kini Rico. Tagpasyar kayo. Marang mapukaw ti dudukot mo. Bayat ti pa nagpaspasyar yo. Nelia. Alan agpilas kan. Siya kundi makamo dito balayo. Kuha, kababain mo't kan ka. Anya kalakit din aya. Kasla saan ta nga gayam. Nabayagan nga kadkadwatan niya. Siya kundi makamo dito'y ko naglangarodan. Wala nagpalis kakit din. Agur uray ni Rico dita salas. Sige, alaman laan. Nakulit ka. Dona, pampanunotag ti ka sa saad mo. Saan mo lipipaman? Ada ka mang bayabay kan ka. Anya ko matsirisirbi ti panaggayam ta. Kan ninangnak ni JR no baybayan ka. Nakaragrag saka. Gapatakadwa ka itakan ito. Rico. Sapay ko ma. Tasana ka dadagsan kin ka. Tunggal kid dawag ti kastay agundaway para kadata. Yak kay ta panunutan agun-gundawayan ti kiniliday mo. Gaputi panang-panaw ni JR ken ka. Aklunak. Nasakit unay tinagam ko iti nagbanakan ti ayan-ayat ta. Tiamok iti katpudno aliniputan nak. Saksik ti Diyos doon na. Biktima aklang ti managing bubukod arik na. Maawata mo ti kahit ko asawan. Iniinot mo't kitya na awatak ti amin. Kan panagnagakmat. Tasan ana urnos ti panagdenayo kan Susan. Pudno da ita. Tapulos ayak na ya sa digtirik na kingkwana. Gapumot lang iti aramid na. Kaya't nak adumi na rin launay. Pagtangsit na ti kinabaknang kan kinabilig ti pamilya na. Nuadaman na dagsa na nagbasulak idikin ka. Saan ko ngayon laban ti karbangak. Nupay, adadak kalaga po na. Pinanunot ko ti pangtada. Ngay raman da ti pamilya. Nusan ko ngay kalay sa ni Susan. Kasta. Ngam no inikanak ko maitinan anay agundaway idi anag palawag. Ken pinatinak. Aklunak ko nagmanen. Day tamat ti may saabidtot ko. Ngam nalpasin day di. Awan, may palagiplaan. Ngam tinapalabas kat kasilpulat na tiagdama ken masakbayan. Sana ko mangagbalin aparikot mo launay. Ar-aramidag na kito Kaputa na patig kayo unay kanyak ni Gia. Agyaman naklaunay iti kinaamos mo. Tauray adagundaway. Anagubsang ti panakisarsaritakan ka. San kalataan agbalbaliyo?
Pinanagnakaklan di kinapudnok kang kado na. Kat, day tati pinampanunot ko. Ando na. Mababainak kan. Kat jak amo no kasano ak makasubadak iti kinasayaat mo. Ay, ka. Isuadyak tumauma nga gunoy. Sapay ko ma. Dapat gamot di magpakaking ka. Oh, Doon. ti inak. Kahit kung iparik na king kanina po nula una ya panakayat ko. Kanyak mo't kalikaguman di pa nagsubat mo kanyak. Naragsaka kong tunggal kadwa ka. Kanwad da maaramidak para kada kayo. Alam mo talaga, hawanan kay mo dingak di tapusom. Kalpasan day di apasamak, anak kapasaktam. Diyak mo't ipilit di bagay. Pakaragsaka kong di pa nang ibilang mo kanyak kas kayo mo. Anya? Basta day titikan ay nalaglagi pa. At dak lang dito'y para ken ka. Para kada kayo kan JR. Aging ka akabaala. Tulungan kayong agina. Pudno. Imbagakan kay tinaminsan. Kaya't kung ay pamaysa ti amin ko kani JR. Ngamjak mapaglibakan ti pudno ariknak. Dona. Aklunak. Agayatak pailaan kan ka? Iti laksid ti panagsakit tinakam ko iti. Nga iti laksid ti saam iti kaungkak. Si kapailaan. Ti ikistirik na. Pinaragsak na klawanay. Kitsan kang nagbabawi anang itid kanyak iti may kadwa agundaway. Nga mada parikot Rico. Kasano ni JR? Kasano ti sawan na iti tao? San mo apanunutan nida? Tinapatag katirik nata. Awanot may tudda pagsayatan ta? Nuad daman mang dilaw, itila ang damo. Ngawin to nagangay, awanan day ta. Kasano na sumangpot ti asawam? No mapasamak man day ta, awan maramidan na. Iti day to agundaway, awanan makapagsina ka ta. Uray pakatayak matan, ilaban ko ti ayan eta. Anya? Ikarik, iti panagdin nata. Duwata amang bayabay kan JR ng anak ta. Ibagata ka di kan kwa na ti amin? Uwan, biro ka kahit kung agdidin na tayo atalo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaragrag sa kasim mang Patrico. Anya ka diti makagapaw. Nagkinawatan kami manan kendona, nanang. Ah, kasta ka de. Kalpasan tinabayag a panagan anos ko. Nagunod kumutlaang manantirik na, kan panagtalak na kanya. Kat, anya nga iti plano yaw. Agdin na kami latan. Tasan mi ang mabalindag kalaysa. Kasta. Ngam umasidag ka kita abogado. Agdamagak no niya taramidin mi. Tanabayak mo tin adikam nagdin na kan sosan. Aya, Makamumutin ti abogado ngagpalutpot kadagiti kakabagyan ni Susan. No sa dino, ti ayan na. iso Ikaklang iti makalawa sa mga deng. Nagdin na kami, uwi no saan. Ngam parikot mi ni JR. Masapol ang mabirukan mi pahinga umuna. Maragsakan nakparakan ka, Donna, ang friend. saan ko kumakayat ti kastoy awan mabalin ko nilya. Saan ko na malabanan ti Rignak. Ay ayatan niya Rico. Gusto ti pangagdang mo, friend. Kan may sa, nasuro ka sa nga pulo at taon na nagsinan, dasusan kan Rico. Saan na pa'y nga mo ti ayanan kan kasasaan na? No dapat nakabalin na. Diyak kaya't mapasamak ti kastoy. Ay sus, saan mo nga ibabawi? Tangay talaga matadakay tagayan ayat kini Rico. Saan mat aday di asusan? Nelia, Kan awanan dagiti naganak kan kwa na naturay launay. At damot kan iji abroad dagiti kakabsat na. wan matkit di Kan awanan nagnanaw di iji balayda. Nulabsam ti agsao, marugrog may pa yun. Agyaman na kasi mangpot kan anak ko. Dito ka arukupan. Nailiwak mo na hinkan ka, JR.
Kasta? Kaya tsunto pa ti kaawan ko. Ah, Agasem, pimanawaklaan. Nakidate kayon kinitatari ko. Inurura yung lagay mapumanawak. sana po ito dayta. Nakita ko no kasano ti kinasayat na tao. Iso anat nagtiriktak kan kwa na. Iso apinat gakon ti kayat na. Makita yo? Inaklon nyo pa igayaman? Di mo ko magburaan tinam. Gapiti dayta, Jer. Ipatpatag ko tinam. Awan bibiyang ko! Makaamu kayo ni tibiyag yo! Tamakaamu ako mata ni tibiyag ko! Anak, di ka kumapumanaw. Anya? Saan kayo nakasapulan? Iso adidaklapdan apumanaw. Kabaalak tagbiag nga oreawan kayo! Anya, kasta ha? Namin ano ngayon bagam adin akong kasapulan? Taas sino ti kasapulan? Ala, total kad natangkan mat ti ulom. Nga awan na pulos si pangpangag mo. Ti ko na magpakpakaasyak manankan ka saan ka pumanaw? Nagbidot ka, JR. Pumanaw ka no kasta ti kayat mo. Total, nagtubon ti saram. Sumangdukan. Ay talaga! Pumanawak! Sige, darasa mo arot tiyo madayo. Kat saan ka nagpakpakita pa'y kanya? Sige. Ibolos mo tinam. Isangit mo lang. Barang na ita ti makapalag-anking ka. Nagsakit, Rico. San ka nagdanag? Addaak dito eh. Kan amok ang makaamiris tumot lang ni Jea. Ti pagdandanagak. Amang ano niya ti papasamak kan kuanan. Siyak ti mga ramid iti pamuspusan. No kasapulan amang tangdanak iti mang sipot ng kuana. Aramidak. Sa tino tinapananan. Sino nga tati kadwana? Magustom ka dito'y abangan ta karindere. Napintas na ito apisto ta sentro. Ano ti tao? San ka malogi? Wala ki dita amom ter aramidem. Nakababain pa kitin kan ka. Igasgastuan nakmatan. Di ako na muno kasano ti panagsubad ko. Ay ayating kaunay. Awan katukat yan yaman nga aramide. Oray agasto sa kiti oray mano. Basta makitak ana saya di kasasaan. Agyamanak. Kudak na awanan ti mga yatpay kanyak iti naputno. Manipod dimtang ni JR iti biyag ko. Umdal sa napakaragsakak, ti panangipaay mo kanyak iti may kadwagon daway. Kat kuma, umanugot ka nagdinata. Talaga ka di seryoso kay ti dayta? Wan, ururayik lang ti pangadeng mo. No siya kaman parikot. Kat ti kunam nga amangan no adama ko na dagiti tao anak iti nakakanyak, iti laksid ti amin. Sana dayta ti panunotam. Kan may siya. Uri agsublipay ni Susan. San kon nga awatan. Kan talagamot asaan ko nga inaya. Pasensya kan ano, pumanaw ako dito pwesto, Nelia. Ay sus, awan anyaman na. Anya ka kadi. Paragsa ka nagtupay, tamang rugi ka mo't kan iti negosyo. Nakaragragsakak para ken ka, pren. Utang ko dahito kini Rico. Mababainak nga rodan kan kuha na. Pasi kapag saya atak ti pampanunutot na. Pakakitaan ana patag kaunay kan kuana. So nagasat ka lata, pren. Ngamin, sana nagbalbaliw ni Rico? Kan saan ana saya at ti panagdanada ken Susan? Nelia, Agdan na kayo kit din. anya? O panunutan, saan lang ada kayo ti kasta? Ado. No pa'y, labsing daytay tilintag ti tao kan Diyos. Anya nga rod. Naangaw ni gasat kada kayo kan ni Rico. Noon nga rod, Nelia? Kan panawan mat siguro tap nagragsak ka. Ha? Saan mo apang panunutan ti sawan ti sabali? Kas na ko na. Panawan mat tan nga gragsak ka. Kan saan mo nagayatan dagiti paspasamak iti napalabas, friend? Oh, anyat ko na ti abogado. Nangipila kami ni iti annulment iti kasarmi kan Susan. Anyat ko na na. Iso ti makamoy ti amin. Nang runakat kanat bit pahon ni Susan. Awan makamoy ti ayan na, ken kasasad na. Awan mo tan dagiti naganak ken kuana. Ken addan iti abroad dagiti kakabsat na.
Kasta ka di? Timot abogadon ti makamo amang kita kadagiti legalidad daytoy. Awan mo mabirokan mi kadagiti dadduma kakabagyan na ditoy. Malaksi di ti angkel na. Ah, Ket kung nati abogado, makatulong dayay. Iso ti makapanagnak ang nagpukaw ni Susan. Nasuro ka na sa nga pulo atawan ti napalabas. sige. Si kalatan ti makaamo dita. Ngamin singasing na. Bayat na may pagpag na dagiti kasapulan. Mabalintalat tantag din na. Anya? Total, awan makalapad ka datangag din na. Ha? Tilang parikot, ket saan ta ang makapagkalay sa aging ka, itisan ang mawaswas ti kasarmi, ken Susan. No, kasapulan dak amang panagdag kadagiti paspasamak. Ibagam laang Rico Baraw. Agi amanak bang kanor, Ay, tapod numot nga bain. Uray kabsat ko day di Dalmasya o. Saan ko kanunungan ti naramid da. Kang runaan ti ugali na. Oh, isulaang ti kaste kada kami ngagkakabsat. mang kanor. Amaw, ti kinasayaat mo. Ang nagbalin ka laang a biktima, ti kinaturay da di kabsat may. Awan mo't maaramidan may. Tauray da kami akakabsat na. Di na ikabkabilangan, gapo, tabaknangan. Agi amanak tamawatan dak mang kanor. Wan, Rico Baraw, Umay to siguro man ni abogado. umaylat ta. At tuyak amang tulong ken ka. Tapno agibos mo tanti, panagtutuok mo. Un nga rod mang kanor. Amok, agapot inaramid idi da Dalmasyaw. Nagbalain a miserable ti biyag mo. Nagumukmat ti sam iti barukong mo, Barok. Napintas launay day tang addang ni Rico. Mangipakita launay iti nalaos a panagayat na ken ka, Donna, friend. Anya? Kat ulitat, nagasat ka launay, taadda Rico ang mga ayat launay ken ka. Ngam adalatawan pa ko na, dagiti dadduma. Apay nga isudat ti panunutam. Apay, natulungan da ka kadi? Awan bibiyang da iti biyag mo. Sa bagay. Kat makunakmat asaan ka nagbidot anaklon manan kin ni Rico. Kat makidin na kakit din kan kwa na. Iti kasta, doa kayo namang kita iti pagimbagan ni JR. Kan panawan mo tan. Tapno maamuan na ti podno. Nasaya at launay. Sanak mat kidi akong track iti dona? Tila ang pilawak kadi ugali ti anak na. Sa nabali nanang, adda ako nakadwana. Kat, ipudno yon kan JR nga si Kati Amana. Un na. Alakit, sige parang no iso ti pagbalbaliwan ti ugali na. Una nang, ininutek abinoran ni JR. Saan kong ipalubos, anan-anay abarumbado ti anak ko. Alawan, nasaya at dayta. Nasaya at mo numadan kan iti pamilya. Yang iti sirbi tinagdakkel nga orno mo iti bangko. O relasa nga pulo ni tricycle mo nga ipampamanihom. Sa bali pa dagiti talo a jeep mo. Adda pa do aban nga for hire. Isabo ko na nagasat ni donaken ka. Una nang, iso nga umakar kami iti bukod ko abalay. Malagip ko ni nanang. Nasakit mat tinakam ko amang panang kenkwana. Masurunak lang amin tadi na maibaga no asino ti amak. Kakaasi aka mabulbuli. Gapo iti kaawan makuna nga amak. Amay sa ka bastardo. Api adi na maibaga no asino ti tatang ko. Kinsa dino ti yan na. Ikaili ko ni nanang. Ngam saan? Tsak agawid. Ipakitak ken kwa na akabaalak katakdiran dagiti impagbagak ken kwa na. Sa pulak dagiti pudno adadakkel ko. Wow!
Nagado ti customer dito ipakanama, friend. Uwan nga, Rod. Manipod naglukat, inaldaw nga ado ti customer. Umaknang kan, friend. Ang mga nagbalinton dito pwestong asikat na restaurant. Nagsayatan ngayon no kasta. Sigurado ngagsubli ni JR iti sidong mo. No makita ng asinsado kan. Nagsayatan no kasta nga paiso. Amok ngamin, aga po iti kinarikat ti kasasaan na iti biyag iti sidong ko ti may sa ama kagapo. No apay nga agragot amang sapol iti ni pudpudno at dadakkel na. No kumatay bagamon kan pa na ti pudno, nalpas ko man ti parikot. Panagkunam ka di kat malpasan na talaga ti parikot? No ibagak kan kwa na ti amin? Talaga, amat. Ay sus, sabali ti panagpampanunot ti anak ko. Amangan no adang agribelde. Nga nga Rudan, saanan aday ti pagsaritaan ta. Diyak kahit ngagsangit ka manan. Gapoy ti kakapanunot iti daytabanag. Ay, Nelia. San abali? Ada ni Rico akabinadang mo. Ay na, aggasat ka launay. Tainaklon mo ni Rico iti may kaduagon daway. Katiwag simon dagiti mako na abangungot iti napalabas. Mabit man lang. Sino ka? Sika ka ti barkada ni JR, aga pakipagdagdagosan na. Wan, sino ka nga men? Anya ko mati bibiyang mo alakay? Sana na masapo lang mamuan na sina. Tinapatag. Mamuha ka na saya ti kasasaan ni JR. Man nakibiyang ka alakay? Nagalasan ti panagsasaon. Awan day dayaw mo. Kat, anya ko maita? Sino ka kumaamang ibaga kanyak iti kasta? Kasta ka di. Titakyat ko! Masaksakit anak! Ibadam! Amog na niya ti trabahom. San mo kumang isungsong ti anak ko? Tatakas ka kanya. Anak mo ni JR? Wen, Kasano ko maasika ti amana? Kat may sa bastardo? anya. Unmat, iso nga agmauyong kan sa alakay? Tanangam ti susunod. Ang mga mapilitan ang magpatiliw king kakadak ti polis. Anya? Amok! May saka adrag adik kan posar. Ha? Ulitak ti balago king ka. Saan mong isagmak ti anak ko, tas siyak ti makalaban mo. Sige, babangan. Ni JR ti kasarita ka. Saan ang mapalin ang may isagmak ti anak ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Natalgadan ti kasasaad mo iti dan na ni Rico. Hawan mat nga tanti dumteng payaparikot kada kayo. Awan mat siguron. Malaksid no kagura na kaming tungagpada. Numaamuan ni JR ti pudno. Nang rona ti may papankin ni Rico. Kasi tinakunak pren. Naskan ang maamuanan ni JR asaan apod no ti imbagam idikan kwa na akinatao na. Ha? Amo masan apod no tinaibagam kan kwa na. Kanidi pa'y laang, dinilaw ko di kasting imbagam kan kwa na pren. Babalawan na ka di? Sana pa nang babalaw. Ngamkit di, asi ti marikrik itakada kayo nga agina. Ha? Maawatak tirik na ni JR. Ura asino siguro kat kas di ti mariknana. At tinabangunan na nga ina, kat maamuan na, asaan nga isot inana, kas imbagam kan kwa na. Anya nga rati aramidak? Namin anon nga imbagak kan ka, friend. Ipudnuyan kan kwa na ti amin. Panawin mo tan, tapno maamuan na ti pudpudno, akin na tao na. Kinasarita ti barkada na, kan pakipagnanagdan na. Kasta ka di? Binalagak. Apay? Anyan inarami da di abarkada na tabi ng laagam? Dona, masapol ang makumpinsirta ni JR nga agawid. Dakas ti barkada na. Apay? May sa adrag pusa kan drug addict. Anya? Kat sa anak laki di nga bidot. Ang mga nun na isungsong pa ti anak mo. Sa dino ay ati pagnanaidanda? Namuanan ti asit ko no sa dino. Kahit kung ipanaw ijay ni JR,
Sakbay ama iramraman ama tiliw. Kas itinakunak. May sa adrag pusar ti barkada na. Bad trip day di alakay. Asino? Saan ko nga mo tinagan na? Imbaga na nga iso ti amam. Anya? Agalwad kanyak day jay. Maminsan pa'y makita kan umasidag kanyak. Bagsulak adagos. Anya? Amo na pa'y ti aramid ko. Kanti kinasya sinok. Anya? Ang mga no isupay ti mga isuplong kanyak kadagiti pulis. Kasta? Ah, nya. Tayo pinadeliver ko kin ka. Ay. Diyak pa na ipantag, pigpigargar ka nagkakapsutak, Rex. Anya? Awan pa'y mo't sir-sirbi mapakpakanan. Masapol ko ti droga, Rex. Ikanak ko ma. Kasano nga ikan ka? Kat saan ka mo't anakalako? Ikanak ko mapay nga umuna. Anya? Naglalay nga amon? Ngam, Rex, pangasig. At trabaho ka nga umuna. Sakbay nga ikan ka. Lukas na. Sus, ang mga nuray ti anak mo kat drag-adik matan. Iso nga rod ang mga aramid ni Rico iti pamuspusan. Tap na mayawid nanditoy. Kaasi mo ti anak mo. Nga masapol adi na kadwa ta di alalaki apakidandanan na. Tatiliwan dagiti pulis. Anya tayo ito, yan na naturturong wano na sarsarakan ti anak mo. Ayun nga rod Nelia. Pastawak. Anya launay ti di na kayat kan kaaya. Kat intad mo mat amin ang kasapulan na. Kandong mo. Siguro. Kapot ati amuna kat may salaan nga ampon. Apay ngamin ana ibagam kan kwa na ti kas JED. Diyak nga rod na alwadan. Gapot pa nangilimad mo iti pudno. Dayta tinagbanagan na. Ngamsapay lang kumatayin to ni Pudno makankuha na ti amin kat agbaliwan. Relax lang. Saan ka unay ngagdandanag? Total katadan ni Rico katulungan. Kan adda pa'y may sapag dandanagak. Kan saan ko pa kaidnaan. Anya manan dayta. Ti asawa ni Rico. Ang mga naglahat ngagparang. Asus, sawanan dayjay, friend. No, agparang man. Idi kumapay Saan tayo pa'y kat nga amon no si bibiyag pa'y wano saanan? Dayta tinarigat ita. Ang mga naglahat adumtan kat mangriribok. Awan panggapwan amang riribok ta isot pimanaw. Kan saan nga isot ay ayatan ni Rico? Itala ama amiris ko. Bidot inaramid kong ipapanaw ijabalay mi. Kan nakitak ti Pudno nga ugali ni Rex sa gayem ko. Aramido na kapaspasurot kan ko na. Manon nga aldawa sa anak kanangan. Kat tidakis na. Mariknak. Agpigar-gar ka nagkakapsutak no sa anak ka makaaramat iti droga. Kasano da ito yan? Anya ti mapasamak dito eh. Makuna ka di adrag adi kakmatan. Oh. Anya ti aramide. Anya ti ko na may bagam Rico. Confirm positive. Dagiti naduktalan da may panggap iti lalaki pakidagdagusan ni JR. Anya dayjay. May sa adrag adik kan drag pusat ti loko. Kat kasano ni JR. Atapan damat akadwa na iti aramid da JR laki. Ala. Gamsan kang tanag. May isa ka dagiti yung aldaw. Tiliwendan da JR lalaki. Nasaya at matno kasta. Gam impak pakaasik. Adi ko mamayramraman ni JR. Kumaa. Panakunak. Oray ni JR. Naigumon mo iti maiparit nga akas. Anya. Iso ano maalata iti sidong ta. Iparehab ta. Day ta tirumbang nga aramiden. Tapnonan anay amapukaw ti maiparit at droga iti bagina. Ken panunot na. Juan, saan ko nga ipalubos? Ngagbalin adakas ken mabalod ni JR. Rico, awan siguro ti kasayaatan nga ramidan nyo no saan amang ipudno iti pudno maipapangkin ni JR.
Gusto ka nila. Anyaman nga ibungawan no reaksyon ni JR iti dayta. Masapula nakasagana kayo. Nusyak. Awan parikot na may salaan ti basol ko. Tisan ko pa nang ilaban iti ayan-ayat mi. Naibagam kanyak ti rason, kat maawata. Kensan ko nga mo. Anagbunga gayon ti pan nakailaw an midi. Dayta nga rod. Namala. Gusto ti ko nam. Masapol ang mamuanan ni JR ti podno. Wan Rico, kan may sa sipod pa'y simangpot da dito'y lugar tayo, wano nagsubli ni Donna kat tinultulungan mon. Uwan. Oray saan nga watin ko man ni Donna. Impilpilit ko. Kang runaan ti amin, inaklon kan ka ni Donna, asika ti ama ni JR. Nukas tang sumurot ka kanya. Yawid kan. Agsublikan iti sidong ni mama. Mama. Anya ang mamang ibagbagayo, tata. Saan ko nga ina ni nanang? Ampun naklaeng. JR. Managing bubukod nga ina. Kaya't nang isulahan ti bilang ko nga ina. Isu nga oray kasano ti panang damag kung may papan kadagiti podno at adakil ko. Di na pulos ibaga kanyak. Dahil ti makagapuno ape a kinagurak. Impaidam na kanyak ama-amok dagiti podno a nagtaudak. Saan na podno a napatay kakenkwana? Napatig ka unay kinkwana. Nakitak no kasano ti panangilalana. Ken panangipatig na king. Saan? Magin na lang tinapatag kenkwana. Isu nga oray agriga takiti kasta unay. Uray mataya kitan. Saan akong ngagsubli iti sidong na? JR. Saan akmat ng ngagpakpakita kenkwana? Kailangan kalkali kag umakita. Anyaman ti mapasama kanyak. Awan anyaman na. San ka kumagsarita ti kasta? Ngam ko mamamog pa dagiti pudno adadakkel ko. Kaya't ko amamon ti makagapo. No ape nga impaampundak. Dahil takatilan ti kahit mo amamon? Pinagtaudam? Uwan tata. JR. Iya ka mo rumbang dahil yung ramida. Gaputa mo asyak matan ti madadaal iti imatang ni Donna. Anya ti kahit yung asawen tata. Sa narumbang aguram ni Donna. Gaputa, sana pudno nga ampun na ka. No di ka isutipod no nga inam. Anya? Alan barok. Alaan mo na kitali kamam. Kasano ni Rex? Ago at lakit ni Daychay. Awanan rumbang nga pagdanakam. Natiliwan ni Rex. Anya? Nakabalodan. JR. JR anak ko. Sika ka din ngagpaiso. Apay anak ko tong kabatan. Apay akas na tilangam. Ayat napasamakan ka ha. Oh, JR. Di nag-arakupan. Kailiw ka unain anak ko. Pudno ka di asa anak nga ampon. Ket si katipudpudno nga inak. Sino tinangibagakan ka iti dayta? Itatari ko. Anya. Ita. Sumbatan nak. Pudno ka di asi katipudno nga inak. Saan asangit ti sumpat ti saludsod ko. Sumbatan nak. Pudno ka di asi kati inak. Huwag. Sakti inam, anak ko. Sakti putput nung nga inam. Anya. Pakawanan nak. Nung naglibakak daytakan ka. Saan na mabilang? No namin ano adaras ang nagdamakakyan ka. Ape ang naglibak ka kanyak. Ape nga bagam ngampon nak. Kapo ka di tawan serbik ka anak. Nga ure idi maladaga pay. Sana kasta anak ko. Sana po na ita.
Diyak lang amin kaya't nga agdamag ka. Tadyak ambo ti isungkat ko. Napatag ka kanyak. Sikat ikapatgan kanyak. Kabalak nga isakripisyo ti amin para kan ka. Tapno saan ka ang maibabain. Puston! Puston! May salang ti amok. Inalilaw dak! JR, impagtan na sarapa ka. Apay, Rico. Nakapsot ni JR. Mano kanon ngal daw, adinangan. Anya? Kumusta ni JR? Nakapsot. Kan masapo lang maipanit ti rehab. Kakaasimot. Naggutom. May sana drug dependent ni JR. Naigumon iti maiparit nga akas. Kasmat lang iti kaduana. Iti nakidagusan na. Diyos ko. Un gayam. Naibaga ka no ni Rico asyak ti pudpudno nga ina ni JR. Anya? No apaya di inuray anang ibaga ko na iti kinapudno. Inuna anak. Anya nga rod ita? Babalawag ni Rico. Kuma, saan lang aday tatimpod nuna? Anya? Imbaga na pa'y kuma nga iso ti ama. Jakon amo ti ramitek nilya. Nabaybay ante anak ko. Basol ko tinapasamak kan ko na. Don, No saan na kumakinagura. Nalabit asaan ang nagtalaw. Adayo ko matikasta ang nagbanagan na. kasapulan ama ipantoy ti rehab ti anak yo. No isot kasapulan, isot maramid. Donna. Kumusta ni JR? Kakura ka, Rico. Donna, mabit lang! Rico, anyat mapaspasamak. Apay akagura na ka ni Donna. Nelia. Mati, kawak kada kayo. Mabit lang, surutak ni Donna. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mati, kawak ka talagan. Apay akaguram ni Rico. Anyat mapaspasamak kada kayo adwa. Nelia, Da kayo kumatiagbin nadang iti daytoy akan nito. Gapo iti kasasahad ita ni JR. Kasapulan na ti panarabay kan pamatag tinaganak. imbaga kami ni Rico asyak ti pudpudno nga ina ni JR. Aniya? Salita ta ko mga nasaya, may papaniti day ta doon. Panakon, tapno mamuha ni JR ti kinapudno. Nang runa iti kinasasino ti amana. Anya? Pakawan na. San kun analaptan ti panangibagak iti pudno? Sa bagay, husto ni Rico. Dona, awanan rason nga ilimad yu pay lang iti anak yu ti amin. Pudno ta ko na, Nelia. Tangay na bayagan na kahit na amamuan. Ngam nariknak adi na maaklon day ta. No ita, mabali na naklaat. Ngam iti panaglabas ti altaw, maaklon na. Nang rona, na iparik nayo ti pamatagyo. Apay nga ka dito'y balay mo. Kunak manunapan kayo di ospital. Taaday dyan ni Donna bang bambantay ti anak na. Ay, anak kayo, kunak ko ba? Kagoranak di doon na, nanang. Di, apay. Anya ngamin ayat na pasamak. Nanang, Anyat na pasamak ka na kayo, kunak. Rumbang kumaasan kayo nga apa. Taaday di ospital ti anak kayo. kinagoran na ti panangibagak kini JR. Asaan nga ampun laeng, ngamkit di. Ni doon na ti pudpudno nga inana. Pudnumot ngamin nga iso. Ay, awan dakis na, numamuan natin ang paiso. Ngam ti basol ko, ino na ak ni doon na anang ibaga. Day takit ngamin. Dakala ba nagday ta? Saan nanang? Basit labanag dito eh. Nga magpalawagak. No apay ana aramid ko di kasjay. Masyanak ngamin kini JR. Nagkutungan. Kan may sana drug dependent. Si kita umayak tumati di ospital, ta kita at manjay apukok. Nanang,
Saan ko namnamaan nga dagayam apo ko ken ka? Patibkaram ti pakinakam mo doon Saan nga umdas day ta apang guraam kiniriko? Total, talaga matakas na ti panggapyo. Saan ka di? Saan lang aday ta ti rumbang amaamuan ni JR? Naskan amaamuan na no asino ti amana. Takalan ni JR? Rumbang lang amaamuan na ti si bubukal a kinatao na. Tangay nabayagan akayat na amaamuan day ta. Apay mapaspasamak kanyak ti kastoy ni Elia. Tsak masumbatan day ta asulod-sud mo, friend. Basta ti makunak, ikagumaam ti agbalin anatibkar. Kasta ti kasayaatan nga aramidam para manlaang iti anak mo. Nelia, Tumawat ka iti kaasi ti Diyos. Barang iso ti mangigiyakan ka iti anyaman nga aramidam. nakaturo pa lang ni JR. Kaasi mo ti anak ko. Nakariingsan. JR, anak. Kumusta ti Riknam? Amok akaguran na gapoy tinadoktalam. Gaputay libak ko ti pudno a kinataon. Pakawanan na ko ma. Nagkidamat laan. Amok adi na kaya't adang ganti pagkakan kwa na. Kaguranak. Anak, uray kaguranak. Ada aklat na dito'y abay mo. Patpatkan ka. Awanan ti sabali akapatkan kanyak no saan asika. Kasapulan na unay amarihab ti anak yu, Mrs. Iso nga apaman ama discharge ditoy, idiretsoyo kuman iti rehabilitation center. No kasta ti rumbang nga maaramid. Sige, nurse. Para matlaan kan kwa na ti kasta. Tapno naan-anay ama pukaw ti droga iti bagina kan panunod na. One nurse. Nagasat kiti, saan pa'y anak karuunay. Ngam no saan kumaan nasigot, ama nga no dakdakas pa'y ti pagbanagan na. Pimanaw ngamin iti dinak kat saan may anabiro ka na dagos. Saan may anasapulan. Isang nagtultuloy ti pan nakaigumon na iti maiparit nga agas. Kasta dagiti daddu mangagtutubo. Pamrayan da iti agaramat iti maiparit nga agas. Tapno maitarayan da ti parikot da. Wanarod. At ang amin parikot iti nagbabaatan mi. Iti nagbabaatan mi agina ko nagkumar. Ngam ipatpatag ko ti anak ko. Impaay ko ti amin ko kinkwana sibod ininaw ko. Saan amaliklikan dagiti parikot adumtang iti biyag tayo, Mrs. Ngam agbalin tayo kumaan at ibkar. Wan. Di tayo kumaliplipatan ti apo. Ikamang tayo kenkwana dagiti parikot tayo. Ken mangnamnama tayo amang sumbatan dagita. Kanayon latanya na kaululibet ka, Rico. Nanang, Kaya't mo ka di takasaritak ni Dona. Tulungan ka magpalawag kan kwa na. Tapno mo ornos ti susikyo. sana nanang. Amang ano nakarkaro lang nga kaguran na. No aramidi nyo di kasta. No panunutan, nalagan na ama nagtreta. Adun tinaitulong mo kan kwa na. Kadakwa na nga gina. Patsyak ang baumot lang, ti gura na kan ka. Sapay la kuma, nanang. Awan kasi ti padasan. Kasaritak ni Dona para kan ka. Ingkaginanan Dona. Sublatan ka mang bantay kini JR dito ospital. Kasladyak marik na ti bandog ko. Aginana kamutan. Amang ano agsakit kamot no mabaybay am ti bagim. Masapula na pigsakan na salon at kaakanayon para iti anak mo. Si Kapay lang arot ti makamu dito ospital ha. Agawid akbiit. Inak mangalay ti aramatin dito eh. Nalangarot, siya kung ti makamu kini JR. Sana bale, tadamat iti nalag ko iti pesto. Isuda pa lang ti makamu ijay. Agyaman ak nilya. Talaga agayam ka. Mapangnamnamaan kay ti kakastoy akong taway. Saan man aday ta ti panunutam? Aggayam ta. Isu nga agtinulong ta kadag iti kakastoy agundaway. Agyaman ak nilya.
Nalangarudan, agawit kan. Tapno makainanakamat nga uray apagbiit laang. Da kayo matimang banbantay kanyak, Ninang Nelia. Wan, J.R. Barok. Sinublatak ni nanang mo tawan pa'y inanana. Nagimbag kayo, Ninang. Natural. Anak ka iti bunyag. Kan awan sapsabali kada kami kan nanang mo. Nanang, Wan, ninanang mo doon ha. nupod no nga isot inak. Apay adi na imbaga idi pay laeng. Iba inak kading anak na. Isu nga imbaga na nga ampon naklaeng. At idog nga istorya ti amin, J.R. Ngampatsak amamuam kan maawatam tumatlaang ti amin. Ninang, Kan patsak amamuam tumatlaang. No asino ti tatang mo. day tapay ti maysa. Apay adi na ibaga. No asino ti amak. Kasi tinakunat. Dumtang to ti aldaw amaamam no asino ti amam. Kat no bilang, saan mo nga ta akagura ida? Ta italaang anaamam? Nabayagin na kayat ko ang mamuan. Ngem saan nga ibagbagan hinanang. Nang runa ti kinapudno. Kuma, saan mo akagura ni nanang mo? At rason no apay nga inlimad na siguro ti amin kan ka. Ngam, napatag ka unay kan kwa na. Tasipod pa'y, impainan ti awan ka asping na apanagtungo. No napatagak ken kwa na. Hapay nga inlibak na nga iso ti inak. Kas itinakunak. Adadakkel arason na, J.R. Ninang, amamuyo ka di ti amak. Ha? Kwa? Uwan. Asino, Ninang? Ladingitak parok. Awan karbangak amang ibaga. Amang ano kaguranak ni nanang mo? Urayam ko mga isuda ti mangibaga. Maawatan nak ko ma, parok. Apay nagsubli ka dito hospital, di mat kuna ni Dona akagura na ka. Uray pa'y kuraan nakmanan, gapoy tinaramit ko. Yak mabali na baybayan ni JR. Kasapulan na tiyanak ko. Kaya't ko tiyag balin nga ama kinkwanan. Rico, Nakasaritak ti doktor na, kit mabalin nan ti rumor. Nga masapol ama ipani ti rehab center. ngam di na pa'y amo ti pudno maipapankan ka. Di kagdanag nila. Yak ununaan ni Dona. Ngem no isot kidkid dawan ti gundaway. Ipudno kon. Saan ko akayat ama iwawa itag nanayon ti anak ko. Ken amok nga di pailaan. Mawaw iti pamatad ti maysa nga ama. Ngam numaamuan na tinapasamak kat guraan na ka. Panagkunak. No mailawlawag lakit di ti kapuna. No anya talaga tinapasamak. No apay anagsina kami kini Dona. Patsyak ama awatan na. Kumusta ka, JR Barok? Kayat kong tirumor di ti ospital, Tata Rico. Kabaalam ka din? Wen tata, kabaala kon. Nasaya ato kasta. Ket, agyaman kada kayo, Tata. Oh, anya ti paghimanam kanya. Ti panangyadayok keng ka ni Rex? May isa day Tata. Tano saan ka nakapanaw iti sidong timbilang ko agayam. Mga nuan yan tinagbambanagak. San ka sabsabali kanya, JR? Amumat ngay di pailaan. Tartarabayan kayon kandanang mo. Amok, Tata. Kinapudno na. Ay ayatak ni nanang mo tasigot nga gayanayat kami. Anya?
Nga pinagsina na kami ti pasamak. Anya, Wen, kasta gayam. Ngam, naimbag pa tayo bagayo kanyak tipod no. Siguro, noawan kayo. Agnanayon mo ti panangilimod kanyak ni nanang tipod no. JR, Inalilaw na. Inmula na iti panunot ko nga ampun na klaren. Siguro, iba'y na. Kalpasan na nagsikog. Isu ngayong baga ng ampun na. Di na kaya't ti maibabain ka dagiti makaamamukan ko na. Malasak siguro iti biyak na. Isu nga inaramid na ti kasjay. sana po no day ta, JR. Napatag ka iti inam. Isu ngay naramid na ti kasyahe. Kaya't nakala nga protektaran. Kaputan na sa yat, inam. Kabalan na nga aramidin ti amin para king ka. Sikat inspirasyon na. Anya ti kayat yosawen. San ati inam ti dakas? Tauray siguro imposible. Kabalan na nga aramidin para lang king ka. Sipod na itaw ka. Pagsayata makanayon di pampanunodan na. Iswad di mo guraan tinam. Tababaan king ka. Naglawag mo't tilupong na. Tata, No awan ka anangalaan na itipig sana. Yak mo't amon tinagbambanakan na. apay nga ibagbagayo ti kasta kanyak. Tata Rico. Gaputa sana ni doon na tirumbang ako raham. No di kat ti ama managbalin at akrot. Anya ti kayat yosawen. Asino ti amag? Ken ko nayo itay anagayan ayat kayo ken nanang ko. Wan. Ngam nagbalin kami abiktima tinaulpit agasat kat nagsina kami. Anya, No kumahadda ni nanang mo. Kidawag nga iso ti mangisalaysay king ka iti amin. Tata Rico. San ko akayat noon onaan ni nanang mo? No asino ti amam. No amamuyo ti amag. Asino ti amag, Tata Rico. Nabayagan na damdamagag kininanang. Ngam di nakpulos sinungbatan. Kaya't ko amaamuan. Pasensya ka na. Ngam kasi tinaibagak. Ninanang mo tirumbang amang ibaga. Ti inam lang ti addan karbengan amang ipudno iti amin. Tata Rico. Nakabasol akon ken kuana iti panangibagakin ka. Asan ka nga ampon? Maluksawon kanyak. Anya, Mawatan ako ma. Basta dahito ti imulam iti panunot mo. Sana dakas ti inam. Tano sa bali lang nga taan anak. Amangan, imparagrig na kan, idisikog na payda. anya. Sana rumbang aguraam ti inam. Ipateg mo kigdi. Taday tati rumbang. Nagasat ka takas kando na tinagbalin nga inam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unak matasan ka na kaya na makita, Rico. Umdas ka di dayjay na pangguraham kanyak. Kan rebeng nalaang amamuan nanti kinapudno. Napayagan aday tati kalkalikaguman nakin ka. Day tati kapuna nga aday tirik na nakin ka. Nang runa iti panangilibak mo king kwa ng anak mo. Nabaga na siguro. Ibain mo idi. Isu nga libak mo ng anak mo. Anya, San mo kati ang amiris day ta? Isu apanawinan. Tapno may butaktak ti amin. Kat ipaawat king kwa na ti pudno. Kan gapuna. Ipudno ta na siya kamana. Kat isalaysay king kwa na. No anya ti rason ang nagsinata. Masirip mo ti kunak ni JR. Kat maawatan ray ta. anya ti kayat mo. Ipudno asikat amana. Inaramid ko kumadaytan iti panagsarita mi. Tapilitin nak aming ibaga. No asino ti amana. Ngam kinunak. Ngawan sa bali amang ibaga king kwa na. No sana si ka.
Kat no kagura na kaan ang talikod kanyak. Awatak. Ngam kayat ko nga ipalawag keng kuhana ti si bubukal na pasamak. Kat sika ko matimang ipalawag keng kuhana iti amin. Diyak ka mo. Awan mas napapanunot ko. Ulitak. Panawinan. Tapno maamuan ni JR ti kinapod na. Mabalinan ama discharge dito'y ospital ti anak yo, Mister. Ngam kidawin mo'y kuma nga ipanyo iti rehab center. Uwan, nurse. Iso taramidan mi, madam. Idiritso mi paikit din, igirehab sinda. Nasayaan. Kay lala tinapintas ama sakbayan na no saan ama pukaw ti droga iti bagina ken panunot na. Iso ngayong karigatak niya dayo iti barkada na. Anang isungsong keng kuana, madam. Nasayata na sigod yo. Tanong na iluod pa'y, kakaasi ko ma. Sige. Asikasun mi nga ron ti pa naka-discharge na. Siya ko ni makam mo. Agyaman kami tan anos yu ti anak mi, madam. Basta, rumara ni JR, tonan? Uwan. Ngam saan pa'y amayawi di balay. Anya nga ron? May diretso iti rehabilitation center. Kasta ka ti? Naimbag ano saan to man nga sakit kinakam na? No, JT pangitarosan nyo kan kuana. Ilaw-lawag minton. Maawatan naman nga ta. Tapagimbangan naman. Sige. Ano adalat ta parikot. Dinamag na kano kiniriko no asino ti amana. Anya pa'y latulurayan nyo. Iba kayo nga minang kan kuana. Nel, Kat nasaya at mat kasaan mo nakagura ni Rico. Gapo iti panangipudno na asikatipudpudno nga ina ni JR. Ano panunutan? Panawan mo't at talaga amaamuan na tipudno a kinatao na. Kunakmanan, friend. Apay nga may nga imbagam ide nga ampun mo laang. urayan talangan ni Tata Marico. Nanan, talaga kadiada kayo ti inak. Uwan. Asino nga ron ti amak. Kuna ni Tata Rico, da kayo ti mangibaga kanyak, tadi na kayat ti makabasol. Anya? Pudno ka di ti imbagana. Nga anya? Anagayan ayat kayo idi. Imbaganakan ka dayta? Wen nanang, ngem saan ko amaw awatan ti ibagbagana. Pinagsina na kayo kano ti paspasama. Anak, Pangaasiyo nanang. Nupod no anapatay kada kayo. Nupod no nga anak dak. Ibagayo ko mano asino ti tatang ko. saan mo ka diya kakurang nga uray dinakin kalaysa? Anya ngamin ti kapuna. Dona, mabalin tayo ti rumar. Sige nga, Rodan. Makarwarak matlangan. Madukutanak ti ospital. Agat-agas ti malangab. Aglugan tayo ti ambulansya. Iso ti mangitulot kada tayo. Anya? Anya dahi ti alugar nanang. Kunak man uji balay ti pagawidan tayo. Masapol ka no amarehab ka. Iti kasta, mapukaw amay mimpinsan ti droga iti bagim kan iti panunot mo. San ka ngagdanan? Sarong karanda ka kanayon. Kan saan ka ngagbahig dito, anak? Pagimbagam ti pangpanunutan mi. Saan ko akayat dito eh? Kayat mi nga intunan anayan anak po ka ti droga iti pagim kan panunot mo. Awanton parikot. Kan pagadalan da ka bahig. Anya. Nawayakan ton, JR. Sige. Mayata kiti imbagayo. Ngem kayat ko amamuan no asino ti tatang ko. Dona? Apay ngagkinita kayo, Tata Rico. Nanang. Dona. Awanan rason tapno ilimod mo pa'y amin. JR, saan mo nga taa kagura ti amam? Naku na kanyak ni Tata Rico. Da kayo kano ti mangibaga kanyak. No ape asaan kayo ang nagkatuloyan iti amak. Sige, ibagakan ka no sino ti amam? Ni Rico. Pudno ka di. Uwan, JR Parok.
Siyak ti amam. Apay adiyo imbaga kanya kadagos. Atidog nga istorya, JR. Tatang ko. Nanang. Day tati si bubakal nagpasaran mi. Kakinlanang mo. Iswati mo kung guraan ti inam. Taado ti sakripisyo na para kit ka. Siyak lang ti guraan. Nanang. Tatang. Ama, Arakupan ta ko ba? JR, JR. Kahit ko arik na ti bahara ti ara ako piyo. anak ko. Pakawanan dak nanang. Kinurgura kay ti sanmat nga no ama kagapo. Ustan, awan basol mo. Umdasin ti panangarako kumat kanyak. Ama, Amumat nga edi pailaan. Kaya't kung nga arami din ti amin para kanya ka. Ipatpatid ka. Ipatpatig kayo mat nanang. Na kayo kinitatang. ama. Isumot lagaya man nakasaysaya at kadatayo. Kanayon na tayo asagutan. JR, barok. Agyaman akta iniya tayo na kinirex. Tatang. Talaga diya kipalubos nga at dapay tidak sa pagbanakan. JR, anak. Abog ka di anabayagan at tartari kagayak na ibalikas mo tayo. Gumaw-gawawa ti puso kiti tungkal alta huwag labas. Tapno mariknak kumamot ti panangipatag mo kanyak. Pagkawalan tak nanang. No ita lang ang balikas ko dayta. Ngem amo manipod iti kaunggat. Nga ora jak imparik na ti pamatag ko. Ora jak ipalikas. Pusok mo ti mangikikis iti nalaos apa nang ipatag ko kada kayo nanang. Anak ko, Sikat ti manwar ko, sipot andan poot ko. Kat pakawanan da kiti panang paspasakit ko kan ka iti kalapes nanang. Ama, umdasan ti arakop mo amang punas ka dagiti amin asakit kan saam amarikrik na. Gapulaang iti napasamak, iti napalabas. Tatang. Mabalhin ka di. Arakupan kayo, mat. apay kiti nasal. Nulaki dita may kariya, JR. May kari kayo onay tatang. Gaputan na kayo ti amak. Ama, Kaya naging mag kayo kada kami kin ni nanang sipod ay. Saan niyo binaybayan ni nanang ko? JR, anak ko. Tatang ko. Maragsakan ako nay para kada kayo. Agyaman ak nilya. Na yung pagkaunay agayam tadi nak pinanawan. Nagrunay di awanan sa balay pagkamangak. Nasingad ta nga agayam, Tona. Kumusta gayam ni JR? Kano makarwar ijareham? Makalawas na la siguro ijayan. Ay sige man, sarong karak to man. Mailiwak mat iti anak yo. Dakalan ti nagpaliwan na. Si Maya atan ti pamagina. Nasaya at ano kasta, friend? Nakasarita mi matan. Ituloy na ti agadal. Nasaya at Makitam, Tona? Dakkel ti akam ni Rico kada kayo nga agina. Wen. Ngam, adda pailaan niniwan, adi mapukaw iti alin tataok. Kanya man ang data. Di pa nagbasol ko iti matrimonyo da Susan. Matrimonyo da kan Susan ti kahit kasakuan. Amo mat, si kakasar ni Rico kun kwa na. Saan ka di nga damatan impila da Rico nga analmen ti kasaryo? Wen, Gapoy ti kabayagan a kaawan ni Susan. Adi pa'y amo ti ayan na, kan kasasaad na. Patsyak amawaswas daytan. Nang runa kat simurot iti sabali a lalaki. ay, diyak mo. Isaganam kit ti bagim. Tauras anawaswas ti kasar da. Ang kasar kayo matan kin ni Rico. Kasta ti plano na. Panawan matan tap nagragsak kayong agpadpada. Iti kasta, mawaknitan ti saam anagomok iti barukong yo nga agpadpada.
Good news daw na. Oh, anya dayta. Kasla naragsak kalawan ay. Nawayatan nga din na. Ken agkasar. Anya, Iso timpadamag kanyak na to ni. kasta? Baba ni titulong ti ulitag ni Susan. Namon na anatay kayaman. Ha? Nadisgrasya da kano iti kadinana at drug addict. Kasta ka di. Iso ang mabalintan ti agkasar. Anyaman nga oras sa kahit ta. Rico, Nakaragnagsakak. Matungpal mutlangan. When masilpuanan tinagupad akalmanda. Amoy ka din, nanang. Tunggal arako pendak. Panagritnak ka na talaga da kakanayon. Da kayo ti banwar ko. Di kay simuko kanyak. Ngaging gay tinay gumuna kiti droga. Ket nagbalinak asukir kada kayo. anak, Nagbalinak ka krusyo. Saan da ka binaybayan kan tatang? gaputa pagrebengak dayta kas inam. Diyan. Nananay ng kapanaw ti bangot iti biyak mo. Wen tatang. Ket agyaman ak unay kada kayo. Pagrebengak na ito'y kas may sangama. Kitagyaman tayo na iti Diyos. Tanay kan tayo lang iti kuntaway ama bukal kas pamilya. Tatang, nasaya at da kayon. Da kayo adwa ken nanang ti kasaritak. Ha? Napatag ti ibagak kada kayo. Ah, At nga min na ibaga kanyak ni Ninang Nelia. anya na iti anak ko. Agkasar kayon ken nanang. Rico, Ah, anya? Day dati maudi akid dawag kada kayo, nanang. Tatang. Ado ka nun tinaglabasan nyo at tuok kun liday. Iti relasyon nyo. Day dati ko na ni Ninang Nelia. Masapol maten nga agragsak kayo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.